Kırgız Respublikası'nın hükümetinin komandasın. Koçoğlan'ın ortasına. Geliniz. 7. orunla. Bayganızlar kutlu olsun. Kusanasar bizim hükümetli generalımız Bayganızlar 7. orun. Kurmadımının şöyle 10.000 son maçı. Koçoğlan. Burası. Ben oynadım bile. Girme kanalda buraydı. Ben çok eğleşmiştim. Öyleyse bugünkü Canlı uçulan turnirinin birinci yengisi olup taraftarlar turlarına kıyamide. Kırgız Respublikası'nın Cevap Güneş'in Rama komandası ortada Çakırkaya'nın gelmeden kamyonun kaptanı Karakter Kanoviç ondan yengeçler dövüştürüp verген Calpı özüzlü yönetimlerine sizlere çok rahmat. Baydengiler kutlu olsun. Birinci dereceler diplom, altın, kulak, canada akçalar sinirli. Premier Minister'in yaptıklarını, bölümde de akçalar, 5.000 son, 15.000 son. Çok rahmat, Baydengiler kutlu olsun. Onday, Bayden olsun, daim oynattığımızlar. Kalkına karşılayın, kalkına yeniden kalın. Hurmatlı ат oyunlarının görmanları barыңыздарды бүгүнкү мекенибизди коргоочулардын күнү менен байрамы менен куттуктайм. Көпбөлүү оюнун бүгүн биз уюштурганыбыз бекер эмес. Анткени ата-бабаларыбыз эзелден 1000 жылдардан бери канчадан кылымга ат үстүндө мекенин элин жерин коргоп келген. Ошол себептен бүгүн дагы намустуу эл азаматтар ат үстүндө Кудай сактасын элибизге бир коркунуч келе турган болсо, элдин алдына чыгып, эл четине жооп бере элемекчи. Биз мекенибиз үчүн жаныбызды бергенге даярбыз. Көпбөлүү оюнун мындан дагы жогорку деңгээлге чыгаруу максатында биз дагы депутаттар, өкмөттөн премьер-министрдин орун басары, жооп кеңештен төрага өзү баш болуп келип, мына менде деген жооптуулук кызматтагы кызматкерлер келип атат. Анткени биз урпактарыбыз атабадан калган оюнун жогорку деңгээлде алып кетсин. Кыргыз эли, кыргыз оюнун калайлы, ат үстүндө бекем болойлу. Кыргыз эли элибизде кыйшылбай, кыйшытпай, бекем отуруп, алдыңкы мамлекеттерден, алдыңкы элдерден болойлу. Барыңыздарды байрамыңыздар менен Кудай колдосун баарыбызды. Рахмат, Karakter Kanoviç. Öyleyse bazı komandalarına raşılık bildirip Calpı görmende sizlerine dağınızı olun bayramızlar menен. Oşonun menен bugünkü 23 fevralda atay uyuşturulan Gökbölü Medeş ayarına çıktı. Bugünkü Medeş'te Calpı derkeler edemezler. Sizlerine rahmat, tekrar bayramlarınızlar, ilgilenizler, batır kalay, kımak tutmasın. Söz görüşmüyor. Давай, Юра, давай. Şariat boyunca da, dinimiz boyunca da tuğra derse, bu Peygamber Usta'nın sözü, Kuday Kağlan bozulur.
Türk'e deyin yolgan mı? Hadi çıkacak ya. İlk metre oldu da.